igekiombe kia bali bakoegerie nkoyo gose Coaches Association imeya county ya Kisii baligania owako wenkoyo okwakorekana segeti kia Nyanchwa asabana muraho bwatensi miaka 15 asogutumika chinga kichia wa century ndonge omurikito ndemo Steven noroboti wa century yobikirano ekere chiskuru chigosie kwa sengencheru sentambe buna bono iga niga abana bagutora chinga kichintambe cyogotimoka eyu nigo yerero mu bw'aborokia benko yogose Coaches ime county ya Kisii kwarigania mameranyo y'abana inse myaka 15 abo baumerana imegetigie skuru ya Nyanchwa boys ipire skuru njatene ngakentambe sana ono skuru mbaga chezire nantobe ntobo opportunities inkaga ono mpira te baraka ndonse team chengo chachi monto twara junior teams ono ga Gusii most teams ni kwati junior teams kine chire chia Gusii engima tobate team kuroga ga bogere mate chinde chire ko chimosocho mate kruwe town manchiro na kurujogo. Our major aim no to make sure kwamba talent ya bana aba nere nurtured ekiagera category ya bere bakonye baisika. Kwa majina ni Alvan Ogoti na hapa kwa team nachezea Kisii All Stars. Tumeexploit hapa talents nyingi na kategori yetu tunacheza kuna under 15, under 13 hadi under 10 iko. aba muraba ikageti nigo betoma kiandage ikomia seba bwatogo semeribuna weteremero beribune yeige ko bari bagali okorokie biego byabo mbanyare gwetoma na goike birengo bya igoro buna bagosori bari bachire nkuma. Tumejuana na kama kuna matimu zingine huko nje tunataka kuitisha mafriendly tucheze na wao. Tayari tumeona vijana wameonyesha ubabe wao katika uwanja wa kucheza. Aba bwatani bechi gosori basabirwo ikanga bagosori gwetera kubali bagali okorokie biegwa byabo kubasemia na kubasomi chimbu chingi ya. Ningependa kushukuru hao ambao waliweza kuweka hii tournament ambayo imeweza kutusaidia kukuza hii talenti ya watoto wadogo. Kuna watu wengi huko nje wako na talent lakini hawajakuja hapa, hawajajua venye ball inachezwa. So wakuje tu tuungane na sisi sote tucheze game. Tukiendelea hapa kucheza naona tutafika hata huko majuu kama kuna mtu huko anataka kutusponsor. Ngakentambe abana bakembaranyara kwa guri bari konyara kora kiebiegwa byabo na keremero bine yakoretwa ase binyoro byakone kibona buna abana babake kone kibale buna bali abanene barorora ase binyoro buna aborokia baba street kolera aiga kwa gwata baroko bokora kuririe byegwa biri babwate esekerenga kikonyara ko birera na konyara ko bikini kuripotire taseni kia Ndizi TV kurwa aiga segeti kia Nyanchwa boys ele Italiane ndemo Steven.